Ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Ubak Gabriel Watlang ubdu MLA but MDC keseng Congress nanong Stan constituency haswa bun syak suspenno na keseng Congress ulada ban ai ke shithi e nokam ku president jonong Stan Block Congress Committee hagi dikhiat sengi bladam yakni le pentikna ruba Bormanding Nonglang president ke District Congress Committee hagi jingalang jonge executive committee jonge seng balong mentaka sengi kanyo tre unai lar hapo Congress Bhavan hanong Stan but hagi sengi ke DCC kala thongru yuba Eric Harsanti kum ad hoc president kanong Stan Block Congress Committee dake jinge menjur lang dabaro uba Bormanding Nonglang habikran jila pathai kubor ulong ba usubna halo ke jinglum jingalang jong ba Gabriel Watlang hagi ni kendia sengi bladap hadu ulong muklam ai jing tip AA sha DCC but kumju shu kum president ke district Nakliang yang ikum ka District Congress Committee mantak sengi khat niyaw trik mantaw nai i khat ia kani ka isi jong ka District Congress Committee ban penlong ia kani ka District Congress Committee na kabenta ba ngilyo ban penklan ia ka organisation habaro lai teli ki blok kamau senrut karamrai bat kanong stone bat kerpang na kabenta kanong stone block congress committee mentaka sengi ni da kajing ya suntu lang kajing mod ni layo bantung ad hoc presiden jom kanong stone BCC ya iba Eric Harsanti sisa kata kadai nomor kaktem keempat kut dehi ba kabriar kumu presiden rehadin kini ki kendiat sengi banak liang jom kanong stone kila syong kata ka meeting haka laitrik bat haka pratrik jong une benai kila syong ya kata ka meeting habis shop hall ketkum ke jingtip jong ina ke district bat Ubah kabriar ula ina ya ka kamkum u presiden jong ka block congress committee jong kanong stone bat ula pak no ya ka kot ban ina sya ka district Halo kata kanong rim ni sayo bantung ya ba erikum u ad hoc presiden Nah kalian yang ke District Congress Committee ya kani ka ba ulum hapo jong kanong stone blok hapo Bishop Hall ulum be ya kanong stone BCC rena kalian ka jong ngikum ka district ni klem yo jingtip bat kamtam ya kalian ka jong akum u district presiden u klem ai information ban pentip iru embangan wan hakataka meeting kimat ke bengia keren mentaka sengi kalong ba nilayo ban pediang ru ya wei uri urang ba ubade ex MDC jong karamrai konstituensi tau ba stom bat layo yak application ban wanrung biang hak parti bat kaying berok kawei kalau menjur ban pediang EU bat dak kawei kejimot nilayo ru ban yakren nam tak organisation ban penklan yak parti bat nila thong ru kum u inshat ya uba Fortinson lengkhoi kum u general secretary jongka District Congress Committee ban pa inshat ya ke Motion Road Block Congress Committee kita kini kimat kijing yakun bat ngiliak renro ban puli ya ke city ka bana kaliang jong ka MPCC bat ka AICC ba kala pentip sengi baya iba kabriar walang katkum bengyo i haki YouTube channel ba ila syak suspend hadu unrius nam kita kini kijing ya keren kijongi meneh ha kenika
meeting. Nila peliang kumbakalo ya ka ka ba nakaliang ka MPCC kala pentip bat nakaliang AICC kala pentip.